Tatang, inyagan kayo iti si Danyaw. Nagluto at ngamin iti bulalo. Ay na, nagimasain. Ay ala, ay sumrek ka pa'y barok. Kapag isaw, awan sidak ita. Ay kahit mayat nga ro ti timing ko Tatang. Ewen nga raod, ay na, nakasingsingpot ka talaga manugang gabay. Sapay kumata, di kanto agbalbalew. Sapay kumatag, talinad ti kinaman nagparabor mau. Nakasingsingpot ka. Ay, nagasat dyan ako. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Kinuray siyak mitin Nagasat nakamanugang hak itikaskan ka. Ay na, basit labanag dahi Tatang. Alang araw din. Sana kung ngagbayag, tas umurag pa iti trabaho na madamdama. Malagaraw, ingat ka itidalan mo nga gawin. Tatang, sumurot kayo inton bigatwan. Agawid kami ijay lugar da gabi. In kami agpasyar. Ay, kawin umayak Mabalin aya jak umay. Si kamay. Anyat usarin nyo alugan ngay. Ajay basbasit. Tada tayo laang mo timapantang. Sana makaumay daman ng Gemma. Isurot nyo pa'y lang amin ida. Sumurot to man dyan sadot nga asawanan. Ah? Masursurunak na makitkitak ti panagrup-rupa na ija bayaw mau. Naimbag pa dya asawam, ay na mabangbang aranak sika. Nangrunan no adda ipapet-pet na kanya. Kat nasingpot mo jay asawa ni Manang. Nagagat pa'y ngagtalon. Nagagat Nga makukwarta na. Kurang iti diskarte da ija bayaw mau. Naimbag pa dya asawam, tanalaeng nga dumiskarte iti kwarta. Naparabor pa Ken professional nga main. Isungada na talga na trabaho na. Gamjay may sa manugang kungay. Ha! Manalon unlay. Inak pa'y mapaputputan mo't iti kwarta. Ala, baybayan yun. Tani, nagadumot nga rod ti anak da. Ado, ti sopsoportaran da nga agasawa. Hey, dayta pa iti may sa dilawag kadakwada. Nagriga lang ron ti panagbiagdan. Anak da pa'y lang anak. How? Nakaap-apal da nga rod tang. Taada anak da. Gamda kami kanila kay ko. Awan pa'y uray maysa. Nalalasa na balay. Tada pintas ti biag mo iti sidong ti asawa manakaw. Dumteng to dayta Aganak kan tumilaeng. Naladaw la siguro. Tatang, umayak man. Ada kayo? Tang! Nay! Apay! Anyat ibagam, Jima. Maya man dumawat iti bulong ti marunggay yu, tatang. Kan kalamansi. Kan tay bunga man gayam ti papaya yu. Tagrag-rag-rag na malangan. Mangibati ka iti alaan mi iji lugar da gabay. Tapno adda isang put mi ijay. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ay, mapang kayo iji lugar da bayaw? Wala, tayo naman mailiwan niya balayan ka. Nabayag kay tadi kam nagkikita. Kababayin may, nawan may isang put may. Iso adi mo ibusen dagiti natang di tarubayan, ta pasalubong kaw. Wen, tatang. Basit lang talaag. Ibagam mga minigi asawa matagmula. Uray dagitala ko man natang tiimula na. Kadamang mula na. Nga madayjay kataltalunan. Adayo mga minumapanak pala ijay. Pambar. Awang ka mula na Kung kunamladay ta. Di mo gamin pinili anaimbag tinakiasawam. Kita amja kamsamaw. Profesional tinakiasawaan na. Ada na pinta sa trabaho na. Iso amayat tibiyag na. Ada pa'y dualugan da. Da kayo ngay. Ultimo bisiklita ka awan. Tatang. Sakit anak kay nga anak. Saan kay maaba nang? Kahit masikog ka manayin. Saanan, tatang? Huston jay limang apo ko yung. Pagsasaranuan yun to matianak nyo kawam maipakan nyo. Kita nyo ba sita, tanay? Narigat ti panagbiag itan. Nubak nang kayaw. Wine? O reaganak kayaw iti nga dusina. Apay nga tatunggal mapanak iji balay da tatang. Kanayon nakasermonan. Awampay na puuta ka di naksinermonan lakay. Apay, anyaman timbagbaganan ngay.
Katay sigod nga ibagbaga na amom daytan bulog. Kasla di ka mo na iro, medya ama. Kas dyan na talaga, no, awan maipapagpat kang kuwana. No, da maitagmaw. Ay, nagsayaat ka kang kuwana. Ngam no awan, ay saus. Kasla kadaksan kan kang kuwana. Ay, masaksakit anak no maminsan lakay. Ipadlaw na launay ngamin nga da paborito na manugang. Ha? Sangkay dayaw na ni bayaw gabi. Nagagat ka no. Napintas ka no ti trabaho na. Kan saan ka no naimot. Ala ba kay? Tanog swerte Mike. Gaburak to man iti kwarta ni tatang. Tilay bagbagamot. Oray ko man no pumudno ng agswerte kalakay. Saman, agswerte to ba kay? Promise? Manganan tatang, nakaluto ni nanang. Ay, nay, nagbayat ti biyag ko tunggal umayak dito yung lugar yo baraw. Magan maturog lat kukuag dito yung nagdakil abalayaw. Katwa na, kababay mo't no pagtrabahon da kayo tatang. Ag-relax kayo kit di. Ay, win nga raud. Ang kababain kadananang kentatang mau. Ang mga no'y bagada sa dutak. Saan tatang? May kay kit din, makan tayo. Para bangong gaya man. Ay, rumwara kung bakay. Ni, alas 5 pailaan. Nasipngat pa'y. Anya taramida mi talon na ya. Ado ti maarami di talawon. Malating na kaon. Mangang kapay ang mawampay magayam na luto. Adda pinalong pa tinapay. Iso na ti pamigatak ito madamdam ha. Agawid ak tulat taninton pangal daw. Nanang, saan ka di nga agawid ni tatang ita pangal daw? Kunanamot nga agawid to may mangan. Nga mawampay laang mat. Tinapay laang mat di binalon na. Inak ka di ayaban, nanang? Alamang nga rod anak ko. Mapan ka ni Jetalon. Pukkawam ni tatang mo. Nanang, awan mo't ni tatang ijitalon. Anya, ayan na nga rodin nga eh. Kunana mga Jetalon ti papanan na. Rinikos ko pa iji kataltalunan. Kat awan mo't. Anya? Ay, sapay di na itugtugo ti cellphone na. Kasano ang makontakta nga eh. Bapan kami na balayan. Agyaman na kiti panang sa nga iliyo kanyak Ay, awanan yaman na abalayan. Ay, wine, adagayam intindi na kay abadbado kan sapatos ken ka abalayan. Adapay kalkalugong. Ay na, nagsaya atay. Apag isaw, kasapulak ti kalugong ta, napudot iti lugar may. Ay, ala, mabit laing tinak alain. Nalipatan nila kay nga intud itay. Nasa pangamin arimwar. Ay na, thank you abalayan. Ay, pati bagam to nga ron kanya abalayan alalaki Salamat unay. Narabyan ka man na nasimang putbulog. Nagapwa man na ya. Di talagang Ay, nakaluto kan. Agaw, kanta mabisina ko. Sungbatan pa iti saludsud ko. Nagapwam ko nak. Di tabalay da kumparay. Nag-istorya kami lang. Anya lang unay ti pag-isistoryaan nyo aya. Kanayon lakastan. Marabrabyan ka sumangsangpet. Kan masapsapa ka rumwar. Kunam talon ti papapanam ngam saan samot. Talon mga talaga. Ang kagagaw ta mabibisina ko. Adakwar tayo tatang. Apay madan ti kwarta. Umutang ako paggatang may iti abono. Abunaw. Basta sa o kayaw, abunaw ti pampambaryaw. Apay, anyat abunwan yaw. Awam makitak amula di asawam. Diyan mo ilapagay ti imulmula na. Nalpas matin ti panagtatalaw. Apay, nagsikin krapaya di asawam. Saan tatang? Milagayam. Anyang araw ti abunwan yaw. Diyak mo ka ni bulog Basta kunana mo takasapulan na ti abono. Pambarla di asawam day ta. Mga nod na babae na. Isaw ti pangtindan na iti utangan yaw. Ay, sana pud no day tatang. Awan babae di manugang yo. Nagsingput ni bulog. Di mula mo Nalakat yagin si singpet. Ken,
Kuna makanayon na marabyan na sumangsangpay. Kaya masapsapa mo arumrumwar. Papapananda. Ijay talon. Talon nga. Anyat ko na jital talon. Asa-asikasuan na dagijay mula na anatang atatang. Ay na nakitak jay talon nyaw. Basit tinaimula nating ijay. Japat dyan na talon ti papapananda. Ha? Ay. Paliwam di asawa ma. Ang mga nagchichiks. Ibagaman tagpaiso kanyak bulog. Talon ka di nga agpaiso ti papapanamwan niya. Ha? Apay nga mo day tadamdamaga mo, Jima? Makikita man narugrog iti badok na sumangsangpet, ha? Jakon pinilit ni tatang agpautang iti kwarta. Tadamot punto na itimbagana. Anya kumatabunwam kanalpas mo ti panagtatalon. Saan ka man nag-second crop? Ay na, kadagitay mo ulak na natang ijitalon, ha? Ay, imposible daytan. Nagbasit di mulam ijay. Jakpat yun daytan ngay bagbagam. Ha? No, da babae may baga madagos kanyak, tay pagat-pagat ko. Ha? Nita, di ka man umisam iti kasta bulog. Ha? Asino ti babaeng? Asino ti pangpangtadam iti utangan ta kwarta? Ay na, awang babae, bakit? Di ka ngamin basta mamatilatan iti amam. Pamadakis na laday-day kanyak. Papanan nyo gabay. Nakasukat kayo mate. In kami agpaling kita, tang. Sumurot kayaw? Ay, unbad tanay. Awan masidsiday di balayin. Kasto ikaw, dagag sukatayin. Una, ijamot la paling kiti papanan tayo. Ay, nagmayat at talaga tibiyag yung gagasawa. Mabalin nyo lata ti rumwat iti anyaman nga oras akayat yung erorwar. Tadalugan yaw. Una, tatang, kan ag-grocery kaming tupayan. Oray siya, tanay, naibusan ti pangkusinak. Awan amin ay. O sige, gumatang tayo ton tatang. Da kamin ton timang bayad. Ay na, agyaman nakabaraw. Awanan ti pangisukataken ka manugang kaw. Manmanaw ti kasken ka kasing pahit. Mabilbilang lang. Umayak man nagpasyar, balasan ko. Ne, na kayo magayam tatang. Ala, sumrag kayo. Italaang man na nakapasyar kayo dito balay ah. Wala, kailiw kong dagiti apukok. Ay, ayan na nga ni Bulog. Ay na, sana matatao dito balay ti anak yo tatang. At daman ni talunan ah. Ay, kastaya. Ay, ala, aginanak man nga rod beita, inak man sarungkaran ni Abalayan. Nay, apay nga da ka balayan. Kaano pa ya simbangpet ka? Itay laeng nga Balayan. Umay ko man iliwon dagiti apukok. Di damot nga minagaw-awid ni di balay. Ay na, kasano ka da makaawid da. Kaya ultimo pagpliti da ket awan. Ha? Mangurkurang isda balayan. Takasanaw, sadot mo't dyan akmaw. Inal daw ama pa nagtalon. Ang awam magimgimulan na. Mapansamay lagtugtugaw iji tambak ti talon. Awam matrab-trabahuan na. Awan mula na. Hey, masya na kiti anak ko. Na mairamrama na ngagrig-rigat iti silong ti anak mo, kabalayan. Di nantumot pinilpili ti nakiasawan na. Anja ka ita. Natangkin ngamin ti ulo na inay. Sige, Balayan. Mapanak pa. Ay, sige. Kung di bakasyon na ita nga balayan ko. Awan pa'y uray may sala ko maakamuti. Wano sa ba pa sa lubong na. Ima-ima nga umay. Oo na yan. Di lagbayin. Naimbag pa'y ka dya balayan ko di banger. Na naparabor da. Tila may itid na kanyak. Ngam da ita nga balayan ka. Awan pa'y napuutak ngayon tid na kanyak. Uray sa nga rakam la ko maadikay. Awan! Julie, bakit? Agree ka. Ah? Apa yan? Apay gabi? Marigata na. Agangis. Kasla, nakapandag nga nadagsan dito barokong ko. Ala. Apa yan ngay? Sige. Mabit lang. Taipan kay hospital.
Ay na anak ko, agpaimbag ka Paingay, binaybay am samo ngamin ti bagay. Di kan samo ngamin nagpapalo up iti check up mo. Tiyan mo ka naimbagaan ako na. Ngam saan gayam. Naliwayak tinagagas lanang. Di makil ka no ti puso ni Gabi nanang. Sigud nakasta ti sakit na. Ang nakarkarumot itan. Naparigat samot ngamin iti trabaho. Ha? Ti amok aket itultuloy na ti panagpaagas na. Ang insardeng na magayam. Ala, agpaimbag ka anak ko. Uy, nanang. Kurang laiti na na ito eh. Tatang, da kayo pala ti pangitalkak ka ni Gabi Tamasapol nga agtrabaho tani. Saan pala ang makatrabaho ti asawa? Agpaagas pa'y. Bantayan nyo ti asawa ken asikaswon nyo Katala Ang pagtrabaho ngay anak ka. Kompormiditan Agwaitress akwen no sales lady no iso. Ta sa anak mo't nakalpas iti koleo. Malaga rod. Sapay ko mga rod tagimbagan iti mabiit ti asawam. Bulog. Akin laya ka dagiti ibumbunag dagita babaros. Kan nagado atarong madagitan. Anya dagita inangkat mo. Ha? Pugtuam, bakit? Ay na, di nakman parigatan nga agpugto. Nangalaam ka dagita Dagitay mulak iji bangir abantay Ha? Minulaam di bakanti aluti tayo ijay? Kawan ta sayang. Nagmulak iti ado alayakan taro. Di agpay suman, bulog. Wang nga raw. Taytan ti bunga ti kanayon nga irural ko iti masapa. Yan iso amarabrabyana ang agawad. Anya? Ala, sa pinangina ti tarong kan layait Iso nga rod at yamba, bakit? Ay na, nukasta. Diyak na yung pag-arup lakay. Nalawa maghayam ti minulaam. Uwin tapno guminawa mamatibiyag tayo. Day, anya ngay day ta ipatpatak daryo di ta sangot ti balayaw, Jima. Pagbalinan mi abay kiri tatang. Kan minimart. Ay na, nakatsamba di asawa. Ngamin kahit, nalawa ti minulaan na. Wen nga rod Uray siya, jak ammo day ta. Inlimod na, takayat na kano asurpresaan tatang. Ay, kinanda pa ilugan yan. Wen, tapag-deliver min to iti tinapay, kanda duma pa ang mailako. Ay, nasaya at nukasta na ka. Ay, ayan nga ni Bulaw. Aday di kusina, aglutluto. Apay aday bagayaw. Ada ko mga round. Congratulations, Bulog, Barok. Apay nga alaman mo ang dakong tatang. Wanatan nakatsamba ka. Ay, sorry napasakitan ka iti kalabas. Pinababainan ka. Imbagbagak asadot ka ang nagbidutak gayam. Ay na, awang kanya day jayin tatang. Lipatan nyo dagitan. Nukasta mapakawanak. Gawin basila ba nagdagita? Ay, thank you garon Nan, 5 gaso mo mga round. Tagumatang ang itipuspuraw. Apay, anya klase aposporo day tatanagnina? Kwa, 4 wano 5 abaks ti katangag. Reserva ti daduma. Ha? Kano ka nga tangay nga agimbag gabay? Nabaybayagan nga agsaksakit ka. Dandanin, tatang. Agimbag ka matanatanay. Kasi mo dyan ako nga trabaho. Tulungan mo nga mintibagim Pasensya kayong tatang. Amok ang maumuma kayo na mga asikaso kanya. Ay, makapasikur nga mintikas taoy. Si Kalaka na ayaw ng timay lutlutuan. No nauma Kunsi kayo na ti- mga asikaso iti asawak tatang. Ala, agawid kayo. Nay, ada ka magaya man nakaong. Ala, agawid kayong tatang. Takababain mo't no madisturbo kayo. Saan kumamot akasta at aramidin nyo?
Ita, taawanan magimulan nyo iti asawa. Kastalatan, ti trato yu kan kuana. Idi adda pa'y kwarta ni Gabi. Kasla isun ti kasingputan iti imatang yu. Ngam ita, taawan maitid na kada kayo. Agkakasakit mo tin asarita ti bagbagayo kan kuana. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, sorry. Ala, agawid kayon. Tasya kun ti mga sikaso iti asawa. Ay, kuwa, sa anak apo manaw, takayat ka tulungan. Kasi kagamain. Ay, sorry ko man Kamalik dayjay, iso sorry. Kahit promise, jak ulitin ng tikas jay atrato ka ni Gabay. Sorry. Natauhan na kiti bagbaga ti anak ko kanyak. Nagsingsing putak nga rod kat nagpakpakawanak iti anak ko. Kastamutan iti manugang ko. Pudnumat ngamin ti imbaga ti anak ko. Asaakla na saya at no dapa kay ranudak. Ngam nawanan magimulak iti may sa tao, agbaliwan ti panakilangan ko. Banag asaan arumbang. Katita nila tan Julie tagtrab-trabaho tamay parit ka ni Gabi tagbannog. Kat damot jema kan ti asawa na napintasan ti panagbiagda. Adon ti business da, kat pasaray purwakan dakmat iti kwartada. Alakastan, tigayem mo, Mario. Alaga gayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sagayam, di tay drama tayo. Manang Biyanan! Anya ngay, Reming. Aklunin na kun ta agasawatan. Ay na, kasla mabainak mo't ang makinubyo. Bakit akong pati? Ay na, saan ang problema dayta? Babay, dagita laubing ayat ti adda karbangan na nga agayat. Adda karbangan ta, nga uray na taingan tan. Ay, pati. Alan aklunan na kun Reming. Di na kumamag parigatanan tanay, marigatanak nga karasubli diti balayaw. Ay, narigat ang dardarasudos, pati. Nang runakit na taangantan. Apay, kayat mo tikas kanyak. Saanan ang makaanak. Jay ubing ate armam. Ay na, uray ditan aganak. Takasla apo ko tamutlaangan no aganak kapay. Kan may sa, adong dagiti anak ko itim mo na nga asawa. Ado pa yun dagiti apo ko. Kan uray mo't sika, Remeng. Ay, di na kumamot apuraan apate. Tanariga mo no aklunan ka adagos. Sige nga Rod. Ikan gay tidwa, wano talo nga aldaw apawayway mo. Di mon ibaybayag. Tanay, di taam mo. Ang mga numataytan iti mabiit. Sangbuton tati agin nayat, Remeng. Ay, kabagais. Damag kong agar-aram ka nun ipatikan ka. Wen manang lusing. Makalawasan ang agar-aram kanya. Ay kahit, inaklon mo na ya. Saan pa'y manang? Ay na, patpatsyum day jay apatay. Kaanubulili kong day jay tao. Chikboy day jay. Ah, kasta aya. Kawan. Apay, di mo amaw. Ada-ar-armon na ijay daya. Balo ti ar-armon na ijay. Kat ijay mo abagatan. Ada-ar-armon na single mom. Kat ijay mo amyanan. Ada-ar-armon na abaday. Ha? Sa ita, si kamanay ti ar-armon na. Ay, agkakanat ti ar-armon da jay apatay. Sapay paggigindanon na kayo ng ar-armay. Kasano day tangay? Di no aklonan jay talaw. Sa aklonan mat. O di, upat kayong anubya na. Ne. Jak amo kasta amanang. Tamo ka siya lang tararman na. Ay ko, siyempre, ilimod na atap. No, mabiktima na kamay. Manang. Paglulukwan na kaladayjay. Imposible nga agayat kan kadayjay ka bakit kan? Balo ka pa'y. Pensyonado dayjay. Adda kwarta na.
Iso ajay ubing ti sapulan na. Saan na bakit akasken ka? Iso adi mo patpat tsenday jay, ading ko. Bolele kong dajay apatay. Apay, sa dino aya ti pagdatdatunan na ken ka. Umay ije balayaw. Wen manang. Nukas nga rod, no nagtaulan jay asuyo, kat makitam ani patay ti sumungad, itrang kamad tagos tiri daw yon. Di mo iluklukatan. Pang namnamaan na kala iti awan da jay ataaw. Iso adi mo patpatyan, ading kaw. Nanang, adda kwartayaw. Apay manon ti kwarta ya, Ginaw. Tunggal umay ka mo dito'y balay, kwarta ti ibagbagam. Apay, anyat pagkitkitaan nyo kanyak, alkansya. Naibos man nga rodon ti gatas di basit nga po kayaw. Putot ka nga minaputaw, kat awam mo trabahom. Maudin day dyan nga nakamikin ni bakit, nanang. Alan kwartayo man. Uray limagasulaang. Uray utang no isaw. Namaan yun tumo nga minti pensyon ko. Ka manulaang mati maaw-awat ko a pensyon iti kinasenyor ko. Bayadak tunod a kwartak, nanang. Ay, kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam di ka mo makabaybayad. Naurnungan ti utang mo kanyak, Ginaw. Ay, sadut kan tumo nga main. Di ka birok iti panggadam. Day tala agputo ti paggagatam. Di kayong sumanao, nana. Mangtid kay kit ini ti kwarta. Tanay, mabisinan di apo kuyaw. Ay, ngalalala. Mabiit laag nga raw. Elma, no may ni tatam apat kay ibagam nga awanak, Ha? Apay, anya nga min ti kagaraan ni tatapat ti dito'y balay, nanang. Apay, ka na yun nga umay dito'y. Umay agar-aram, Ngam, bulili kong magayam day jalakay. Ado kami nga rarman na. Anya? Anyan? Lakay kan bakit kayon? Ngam, aginin naram kayo pa'y naang. Diyak magpaparam kang kwana. Isumat ti umay agar-aram. Sa bagay, napintas kayo ngamin. Uray, bakit kayo, nanang? Da kayo ti kapintasan, kada kayo nagkakabsat. Kasta nga ron mo ti bagbagada kanyak. Ngam, di mo ibagbaga ti kasta no dumdum ngagnantim alusing. Masakitan. Gumura. Uy, nanang, amok mo't dayta? Okay, da kayo makihasawa kayo pa'y. Awan mo't mang lapod ka da kayo kat. Ay na, bakit akon? Saanen? Jakon pagan ano day ta sa asawa? Tapno adakad kadwayo bayat ti panagbakit yo. Ada kami mutkit ding anak yo Hanggang sa balilat tamot tay asawa Tapno ada kaabay yo maturog. Sapay panaglalamin manan, nanang. Ay na, ado ti po nga nakaabay ko. Kan napuskol lagi ti ulis ko. Oh. Iso nga wan problema iti dayta anak ko. Si ka magayam ti sarsaron, wag ka magmagna, patay. Di ka na bigbag. Tapang bagets mo't nga menti pormam. Kasla ka agtutubaw no nakatalikod ka. Ay, ay, thank you, Luseng. Ay, papanam nga Ay, inak man ag merienda di tatalipa pa, pati. Mabisinak nga minkat. Ay, sika, papanam mo nga Mapanak man ijay balay da kabagis mo arimeng. Ngam dumagasak mo di tatalipa pa. Tagumatang akiti merindaan may kiniading mo arimeng. Ha? Ay, nukasta. Maban ka manin agarab. Wana. Ano sakon? Tabarang aklunan nakita nga aldawan. Patay. Di ka masaksakitan Ngam nagsarita kami idikalman kundi kabagis ko. Kad na ibaga na maumuma ka nun iti panagruprupam. Ha? Feeling guwapo kan feeling ubing ka kano.
Kan bulili kong kakanupay. Iti uray ka ano man, di nakanto kano aklunay. Kuna namay, di nakakano pagan ano patay. Anya, imbaga na ti kastaking kalusing. Wen patay. Ay, ijak mo kayat, masayang ti aldaw mo iti kapsat ko, Isuan na saysaya at no maamuam dagiti ibagbagana, kontrakin ka. Nay, maramid gayam ni Reming ti kasta. Tiamok na singpot ti kamsat mo. Nagsaya at magipanakilangan na no agsangsango kami. No, nakasango ka. Ngam, no nakatalikod kan ay saus nagadaw nga ibagbagana. Kano ibagbagana pa'y nabangsit tisang awmaw. Anya, Uwan patay. Iso ano siyak lamay sa di kan mapani di balayda. Agdadaal kala iti oras mo patay. Di nakakayat jay kapsat ko. Di nakapagan ano day jay. ay, kasta gayam. Mala, jakon mapanidya balayda. Kasta magayam ti ugali na. Nagado magayam ti bagbaga na may papankanyak. Jaklaim pagaraw. Kunak no nasingpot day jay aremeng. Traidor magayam. Nindalagan agmerienda di tatalipa pa patay. O sige, agkuyogtan. Ilibre ka, Luseng. Ay wow! Thank you, Angarod. Ato'y titisyo patay. Ay, agyaman ak, Luseng. Ne, adapay di mo pinunasan. Yung mo, siyak timang punas di tatimid mo. Datan ne. Ay na. Nag-sweet kagayam, Luseng. Talaga aswitak. No, guwapo ti kasangsangaw. Ay, krasnak ka day, Luseng. Ay, si Kam, tila damdamagam. Kababain, ang mga noad na makang patay. Ay, di ka naglibak, Luseng. Madlaw akrasnak. Ibagam tagbay sa sa anak mo't anarigat akasarsarita. Si Kagay, krasnak ka di, may. No krasnak? Kras kamatan Anya, umay kagarod. Umadayo ta dito'y talipapa. Tag-pleasing ta pailaeng. Mapanta iti lugar nga awan makangeg iti pagsaritaan ta. Ay, kaswa na. Ay, talaga kaya. Nalawag nga rodan di saritaan ta. Lusing datan. Wain, patay. Ay, wain. Manumot nga iti pensyon mo iti binulan. Dakol mo basit Nasurok siguro 20,000 anya. Secret. Ibagak to no agasawatan. Ay na. Maragsakan na. Ngamin, jak impagarop, kras naggayam. Wan ta kras nakmat ngamen. Iso kras kamatan Ay. Adto iti kwarta, Luseng. Umatang kay tinabanglo asambo. Tasyampo tabuok mo nalanlanit ngamen. Ay. Kun gumatang kay ti pagpalamuyot iti buaw. Tapno napintas kita. Kun agpakukuka. Padalusam dagita kukom. Tan nagmumurseng. Ay. Thank you, patay. Suruam ti agpapintas, Luseng. Tapno mas maatrakak pa yung ka. Kun agbado kay ti pangseksi. Sige, patay. Agpaili intun pigat. Sige. Tarnayunak ti kwartam.
Gumatang kamatay iti daddo mapayagamit mo. Ay, thank you launay, pati. Umayak man nanang. Ne, nagmayat mo tabok yaw. Pinakuluran yaw. Ay, wine, ken pinalamuyot ko. Nay, nagpintas pa'y takukuyo nanang. Kundi shorts kayo pa yan. Ay, Gino, bagay kumulaay. Ha? Oo na. Bagay yaw. Pimintas kayo tikas tangit yura yaw. Ape akasla adda pagpapapintasan yaw. Ay, talagang adda. Ay, iso pa yatin ang tiniti kwartak a pagpapintas ko. Ha? Asino? Ni pati a pensyonado. Anya? Wow! Nakajakpat kayo ano kasta na. Abay, inaram na kayon. Wano, da kayo tinagaram. Ay na, naginaram kami. Naginusto kami. Kaya't mau makiasawa ak manayin, Gino. Ano na? Basta kaskin ni tatapat, ti apensyonado. Yung nupadpadan tumot lang amang urkurangis. Ay, orasanay. Kahit, kaano ay nga kasar kayo kini tatapat tayo na lang. Tsaka mau tawang pa'y mo ibagbagana akasta. Dagdagan yun amang ikasar ka na kayo nanang. Tano bilang pumusay, mairanod kayo iti pensyon na. Wen, di nakisuraw taamog ti araramidot, Gino. Ha, siyak, pay. Nanang, nadamag yon, ti maipapan kada antiluseng kung tatapat ti. Anya, may papankadakwada anak kaw. Kano agayan ayat dan? Imposible Kano kontra ni antem iti day japat day. Ay na, nanang, nakitak ida mismo ije plaza. Maya tikin ni binda. Kan inaklon ni antilusing kanyak. Tadinamag ko, idinasabat ko ida. Katimpud nuna, agayan ayat dan kan nitatapat ti. Anya, lana na, apay nga yakas jay. Kano kunana nagalas ti ugali day japat day. Sa ita nakinayat magayam kang kuana. Ha? Naglukon day jay nga antime. Kunana pa'y abastadak ni pati tabulilikaw. Nga mapay ngay nga gayan ayat dan. Nagluko kan manang luseng. Kung naman alas ti ugali ni pati ngam nakinayat ka magayam kang kuana. Ay, wen nga rod ka bagis. Diya mo nga minamnama, amatidnag, tirik nakin kwa na. Ay, manang. Ay, pasensya kan ading ko Angam diya mo inggagara ti amin. Basta nagsabat latan ti dalan may. Pagamuan tanay, agayan ayat kami muten ading ko. Aniya. Gumalaala sa nabalay ta awan mo nagkinaawatan niyo ading ko. Awan mo siguro ti daldala pusen may atao. Awan matkit Mas daawak laang manang. Takas la kagurguram ngamin idin ipatay. Muwangarod ading ko. Ang punon sa jay pagsasaaw. The more you hate, the more you love. Patay, darling. Anyat planom iti relasyon ta. Saan ta ka di pa'y ngagkasar? Kababay na ita. Day takot senior citizen nga agkaskasarditan. Ay sana katawaan da tadagiti tao. Ha? No kaya mo agdinatalatan. Parehas na mo iladay ita. Anya, saan nga taan nakarkaraw nga ada maibaga ti tao no agdindin natalatan asaan nga agkasar? Mas kababain sa mo ti kasta, darling. Saan? Mas kababain tay bakit kinlakay nga agkaskasar So nga agdinatalatan. Bunaga mo dagiti kagawam iti balayaw. Tao may kan agnaud diti balay ko. Sige karon. Ngam, pangiluganak ngay. Mangarkilakan iti tricycle na bayadak to ditoy.
agpatulong kan kadagiti anak mo. Tadyak masango ti rumwar. Adda aramida. Ala, di ka mangliplipat nanang Di ko maliplipatan dagita po ko yaw. No agpensyon ni tatapatay. Di yu lipatan apurwakan dagita po ko yaw. Wen, malalala tulungan nak ngarud nga agim pake, tapno mabiait. Agasem nga Umakar kayo ni tidakkel balay nanang. Ay, wen Ha, mapadas ko mula nga, hindi agnaid itidakkel abalay. Up and down ko naman. Alang araw, kat no mabalin ang makipagnaid kami mutin ijidakkel abalayo. Umay kami mutin. Ay, sana. Kababain ka ni Patay. Sapay nagadaw ti anak mo. Ha? Ikan tulaangan iti kwartayaw. Loseng, dunwa talang dito'y balay. Tawalan katulong ko dito'y balay. Di mo adatay katulong mo, aya. Wen, ngam pinagawid ko ni di kalman. Tada ka mutin akadwak dito'y. Itatadakan niti balay. Sikan ti mang trabaho iti sigod ngar aramidan ti babaw nun. Wan, agdalos, agluto, aglabakan na dumabay. Nalakalaang mo tatrabaho da ita. Ay uwin anya ngay ngarod. Talaga kasta, agasawa ta ka ngarudain. Wana, aganos ka. Anya, sana balay. Talibre amin ti kanam dito'y balay. Naimas pa iti si daam dito'y. Malangaron, tarumwarak. Rugiyan mo tindagdalos ha. Tanay, tiyak kaya tinarugit apagtaengan. Na. Nagdakkel to'y balay na adalusak. Kunak no adapay laeng tay katulong na. Agam pinagawid na mo gaya may. Agam sana balay. Manusa kong. Oray, tadakkelan ti balay ko. Oh! Luseng! Luseng! Ayan mo! Adaak dito'y banyo. Apay aya. Umay ka man, babe. Aday bagak. Ay, madama ti dalus ko. Patay. Apay aya. Umay ka ngamin, Apay aya. Ayan ti charger ko. Wala man tag-charsak. Ay nagasidag day ta drawer nga yan na. Yak nga ron magaw at alaam kidain. Tanay, 5% lang ang to cellphone ko. Ay, unay mo daytan. Makatakder ka mo. Din mo lang magaw at mutain. Amaw nga dar aramida. Yawat mo wano saan? Malala. Unay, mabiit laang. Nakaluto kan ba kahit? Wan, mangan ka ka din. Igawan kan. Karuan apay. Masapul nga ibaga amin. Nung nakita na kon, itasaran na kon. Kantay kapek, di mo liplipatan. Ala, mabiit laang nga raw ta igawan kan. Patay lakay. Naalakon ti pinsyon ko. Hingga makitsindan lusing. Nakalista amin di tanti gatangam. Uwan lakay. Gatangam amin da kita Nagadumo da gito yan patay. Ada pa'y nakalista akagudwat kaban abagas. Nagadu akilot karni da ito yan. Jak maawit da gito Kat apay, paggigidda na mabagkatan ay na losing bakbakit ang kan, di mo pala amutar aramidam. Sagay sa abunagan nga ipan ije paradaan mangtid ka iti pagbayad ko iti kumboy. Ta ipakumboy ko laengay. Ay na, sayang ti kwarta. Nagado ababayadan. Napigsa ka pa'y mag. Kabalam day ta. Ngalangar, agrubwata ko. Tapno masapa akmut laeng ang makaaway. Ne, agan anos kalusing Tanya ngay kat awan mo't pinsyon mo akas kanya. Manum latay mauawat mo a pinsyon mo iti kinasenyor ngay.
Iso nga ano sa mati may baon-baon, tas yak mati agpinpensyon. Naimbagang ka, tadakala dito'y balay nga agtugtugaw. Ado mo ti matrabaho dito'y balay patay. Ado nga, agluto, agdalos, kan aglabalaang bantar aramidam. Abay, rigatum dayta. Ay, Agreklamo ka, Luseng. ay, saan mo't patay? Ang may bagbagaklaan. Ang, ala, kaslaawan imbagakong lakay. Bayam daytan. Laglagi pa magapukan niya. Iso nga dalam lamutam. Siyak amin ti pagtataudan ti ipapaunag mo kin amin ang akagawaam. Ala pagyamanak daytaken kapatay. Tada ka amang tultulong kanyak nga sawam. Wana, kasta ti rumbeng, agyaman ka kanyak. Ta makachinilas ka pa yun itinapintas. Makabado ka itinapintas. Makasyampu ka pa yun. Di ka nasagsyam-syampu ide. Tawan igatang mo. Nang angrag tibuok mo ide. Iso nga ganos ka. Ano sam ti maibaon-baon. Tapno adamat a serbiti ka adam dito'y balay. Luseng, ada bisitak nubiga, atuda. Iso nga agluto ka iti pagsasangwan tayo. Kangapula putahi ti lutwam, takababay no basitla putahi ti may pasango. Sapay nagarte dagi dyan nga tattao. Bisita man ay. Inaldaw sa mo nga da bisitang patay. Ay, agmamadyong kayo ka di man ay. Kawana, taday tamot la tilibangan ming agbabarkada, Luseng. Basta sa nga pula putahi ti lutwam, Na nagadun ngay patay. Naimbag no kabailak alutwain ti nga pulo aputahe. Kat masapa ka nga agring, bumangon ka nita alas 3 ti parbangon. Imposible di mo malpasak ba iti pangal daw. Ay tulungan nak Ay, trabahom da ita. Iso adi nakbaonan, Luseng. Mga yabak nga rod iti kadwak. Iso pa iti panangdan, si kalatan. Kabailam da ita. Ay nagadaw amay nawan. Ay, sangagapsuon mutay. Sa nalaing pa'y nga agiwara dagiti bisita ni patay. Nagrurugit pa'y dagiti sapatos da. Ay, kasi akto manoy nga agdalos. Anya mutan ti kastaw. Mabanbanlog ako niti daytoy abalay. Sapay tumanaray dagiti ugay. Kat nagrurugit dagiti sapatos da. Ay, nanya mutan ti kastaw. Hey, ada pa yung sumang patabisitak no madandama. Agluto kan to ba ya? Tanay, naibusan ti masida. Ken agawaam ti aginaw dita, tagluto kan. Makalutluto. Panawak kitintoy inawak. Saan mo nga asawa ti akem ko dito'y abalay? Katulong mo gayam. Apay ngaya sinaamon ni patay manang. Makapasuron. Kunak no asawa ti akem ko iti dakkel abalay na agam babaonan mo gayam. Anya? Pagmamadyungan mo gayam jay balay na. Iso nga inaldaw nga adu ti tao ijay. Inaldaw mayt nga agluto, agdalos, ken aginawak. Ay, makarengreng dapay. Mapuyatanak. Taging ga iti parbangon nga agmamadyong da ijay balay ni patay. Ay, kastaya. Santo pa'y labaon abaon ni patay. Ay, mabanugak ko na yan. Di na mo nga ron ikan iti kwartak. Ay na, nagdarasudos ka mga minanakidun na kunkwa na manang. Ay, kabagis ko. Tatiam mo, pumintas mo tibiyag ko, iti sidong na. Angam saam mo gayam. Hay, jakon agsubsubli ijay. Jak nga ruden nagsubli iti balay ni Patti, ket sininaakon anamin pinsan. Dita na mi risko, at talaga maditi mang traidor iti pada a tao.
tadumteng tulat tati ibagbagada a karma. Daydaman nga rod, tijak malipatan na kapadasak iti biyag. To'y kabsato no gayem mo, lusing. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, ti sabali manan akapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ay na, naglamin man ti panawanan, Dudong. Panaglalamin man ngaminan. Agulas ka, alakay. Awan sa bali nga ulas aya. Ha? Ni, apeng agbiro kay ti sabali nga ulas. Itamang pay. Sigud mga agkakaulas ta. Nang puta ulastan. Mangirwar ka di sa bali. Kano kalablaba da ito'y? Na minsan laan na usar. Basta mangirwar ka iti sa bali nga ulas, tadyak kayat ti adda ka ulas na. Naa. Apay, di na kayata nakaulas, Dudong. Mangtid kakit din iti ulas, nagaduma na sa umon. Ayan na eta siya akong ti mangirwar. Tayo nakman maturog ija sa alasan. Apay, anyat sang sagitam ngay may dito'y balay, ana. Jay anak yo Di na kayata kaulasan. Kandi na kun kayata kaida. Anya, apay, nagapa kayo, aya. Saan mat? Ngam bigla mo lata na kasjay. Kasla timam na mo kanya kon. Anya, Adan sama chicks dyan anak yun nanang. ay, Naminado nga may nanay tagtagainap ko dayta. Kan kaslag parparik na kanyak. ay. Alala, bayam takasaritak tuman jay anak ko. Palot putag, anaimbag. Kunak no asino ti rabrabi ingag tuk-tuk-tuk. Sika mo gaya manak ko. Alala, umay ka, subrikan. Yaman anak nanang. Apay, naggapwam, rabrabi ay. Nag-overtime ak iti trabaho k nanang. Makituro ka man pwede iti balayo. Apay, di ka agaway. Saan? Masadutak nanang. Makituro kak dito yan. Tamasapak tulang agawi din ton bigatan. Aywan, adagayam ipulpulong jay asawam kanya. Apay kanaw, adi mo kayaten akaulas jay asawam. Anya mo day siya babaen? Pati dagita, ipulong na kada kayo? Uraya sino mo siguro nga asawa. No sigod ngagkakaulas tayo, takala at adinan kayat, ti makikaulas kin ka, ay talaga adumlaw ka. Uray siyak mo't ano bilang. Maumuma ko niti ugali siya manugang yun nanang. Kano nagsingpot jay asawam, nasikaso ka na kayaw nga aga-ama. Una ha? Nagngiwa. Managatapay. Marabyanak labasit. Nagadoon nga ibagabagana. Ay gagangay na Taagda magsiguro no papapanam. Kanayong kamangamin na marabyan. Kain, amangan mo no adda kinapudnaw, tiat at hapon na kin ka. Ay, awan nanang. Pangasiman mo. Tadiyo kanunungan di manugang yo. Tapno saan nga agruam nga agatap-atap. Ngam, awan babae. Awan nga road. Awan, nanang. Nagturo kami di rabi Dudong. Ay na, paulit-ulit mo dahil adamag. Sinong batak lang nga di tayo? Ijay balay na nanang kunak. Ape nga ro na di ka nagawi di dirabi Ape naturog kay Jay. Narabyan ka siguro man na niya. Iso di ka nagawi ditoy. Ape nga kasta kamatan Dudong. Talaga nagbaliw kan. Ala, panawanak dito yung tagsukata ko. Maladaw akong ititrabaho. Mangan ka pa isa karumwar. Saan eh? Napsugak. Nagkapiyak ija balay na nanang. Makitam, pati mangan dito'y balay di mo pa'y kayatan. Ibaga man tagpay so Dudong. Maumuma ka kadikan niya kon. Saan atila damdamagam? Makarengreng ka. Sige tani, aldawin. Matrapik ak tumanan. Ha? Nasapa ka matita, Dodong? Oh, Jenny, I miss you. Alalala. Mabigla ang tairikap ko tiri daw. Ang mga no da makakita kan ka dito, yun.
Awan overtime mo ita? At ako ma, nagpakada ka manin. Takayat ka makadin na. Agyaman nagtudong. Kaano nga min aya sinaam di asawam? Live-in partner mo, kunak kuma. Tadi kay paimot nagkasar. Umak nga rudan kang kuana. Si katikayat ko akadin na, Jenny. Anya pa ilang arutiar aramidem. Sinaamun aja gurang a live-in partner mo? Uy, talaga sina ako ton. Timing laeng, Jenny. Namnamaag day tahan. Well, si katikayat ko ay altar. Si katikayat ko akadin na itaag na nayon. No, kasta, ikasar na ka talaga, Dodong. Uy, ko nang laro doon. Isungag sagana ka, ha? Taapa man ama sinaak ni Ana. Ikalay sa kaadagusan. Lakay, agbababain samot jay anak ta. Pag ko naamag, Win ta idinaturog dito'y balay. Adda ka inawag na iti cellphone na. Kat sweetheart ti awag na. anya! Kan saan basta agatap jay asawa na. No, awan panggapuan na nga agatap. Tida pa'y lang amin agkasar. No ko na mga agbababay. Apay apagkasarim ida. Di mas narigrigat ti kasta. At dadwa nga anak dan lakay. Anawain takit di jay anak taa. Tanay, kaasay dagiti anak na nukas jay ti aramidin na. Kaasay dagiti apo ko talakay. Nanang, tatang, agbakasyonak. Kada kayo pailaang ti pangibili na kadagiti anak mi kini Ana. Nay, apay, papanam anak ko. Kun pagbakasyonam. Apay, di mo ikuyog ti pamilyam nga agbakasyon? Saan, tatang? Agbati da. Pagbakasyonam aya anak ko. Basta adayo a lugar nanang, tatang. Amangan no duwalawas ko ijang agbakasyon. Iso ajak pelagawid ija balay. Pakikumkumustayon to dagiti ubing, ha? Nalang arun Basta ibat siyam ida iti allowance da, takaasi damay. Wen, da kayon ti pangital ka kiti kwarta. Tadyak maitalak kini Ana ti kwarta. Ni Ana ti pangtidam ta iso ti asawang baraw. Amangan no pagsugal na lang ti kwarta, tatang. Nana. Pagsugal nga? Kaano pa'y nagsugal jay asawam kat nagsingpay? Awan bisyo na. Apay ngay apadpadak sumutin jay asawam anak ka. Alakit din. Alaan yun ti kwarta, tamapana ko. Diya akong nagpakadakin ni Ana. Da kayon ti makamu amang ibagakin ko na iti panagbakasyon ko. Apay ngay akas jay anak yu tatang. Napanak lay jay palengke ngam dinardaras na magaya man tinagimpake. Pagbakasyonan na kanungay. Di namat imbaga balasang ko. Damdamagan may, ngam di namat sinungbatan. Gaputa di na sinungbatan. Di yung matan pinilit ngay na mo. Ha? Kun konsensyan yun sa mga minti mading araramidan ni Dudong. Nay, saan mo't abalasang ko? Kano ka na yun, may abagbagaan di anak may. Apay nga ron nakas jay na ngay. Basta pumanaw latan no kay kaya na. Agpayson sa mga minti nabayagan nga atap ko. Adan babae dyan anak yo. Tinasaya at awagam. Tadamagam no sa dino te ayan na balasang ko. Diyak nga ron makontak ti cellphone na. Time block na kon dyan anak yo. Anya? Tiyan mo na, agbakasyon na. Ngam di dalaan mo adito'y dagos mo ti papanak, Jenny. Wen nga ron. Namdi mo pa'y lang amin imbaga ti agpayso ka ni Ana. Huh? Imbagam kumapanawa mo na. Kat dito yung dagos ko ti pag naidam. Ay, saan Sigurado amang riribok day jay. Sapay apera day jay babae. No kasta, makalawas mo lang nga agnaid dito eh. Makitan to, Jenny. Lukas ka dito yan ti pagyanak itag na nayo. Oh, agyaman at tudong. Talaga gayam alav na. Oo na.
unay, Jenny. Kahit nakitam ni Dudong, ijay opisina da. Uwan nanang, adda nagdamaga kay Jay. Saan matgaya man nakabakasyon iti trabaho na? Sana pud no ang nagbakasyon ta anak yun nanang. Anya, kahit pagturturugan na nga rod ngay. Day tati sumaruno at akwatak nanang. Ha? Mapanlakit din tay atap ko. Adda siguro sa balya pag-awidan na. Iso at akwatak day ta. Ha? Ada tao, Jenny. Adan sa sanga ilim. Awan mo't namnamaag asa nga ilik itahani. Asino nga rodeta ngay? Ay, bayam, inaklaangin kitaan. Tama nga no tay landlady dayta. Ayan ta sawak. Ha? Dodong! Oh my God, ito eh! Dodong! Apay, honey. Ha? Apay nga da ka dito'y ana. Hani tarupam! Amay ko. Anak pa nga asima. Di ka agiskandalo dito'y. Kunak tupay kat. Di husto tinabayagan nga atap ko. At da babaem. Ana, pagsasaritaan tayo din na sa yada ito'y. Pangasim, agkalma ka kuma. Apay nga raramidam ti kaste kanyak dodong. Anya tinagbasulak ka. Pasensya kan. Nga may mayat na agsinatan. Tasaan kan nga ay ayaten. Anya? Wen manang, aklonem kumatigasat mo ka ni Dodong. Awan mabalin mo, tasaan kayo nagkasar. Awan kamat mo ken kuana. Di ka sumanao! Ta sana sikat ti kasasaritak! No dagiti anak ta, supurtarak idaana. Bastag sinatan, tadikan ay ayaten. Kasanon dagiti putot mo no kasta Dodong. Supurtarak mo't ida tatang. Jak mo't ida baybayan. Ay, di ka lamaas yan, kadagiti agiina. Kasta unay apanagsangit ni Ana. Anyat mabalin kong hay. Jak mo't nga rod ay ayatenin ni Ana. Apay! Anyat kinayat mo iti babaem, ha? Ubing, kan adayo anapimpintas atang. Napudaw pa'y kan sexy. Awaden! Naulaw kan Dodong. Inulaw na kadayta babae. Ay ayatek ni Jenny tatang. Isuti ikalaysa. Hay, sinayang mo ni Ana. Nagagait nga asawa ni Ana. Nagagat mo ni Jenny ah. Kan nasingpad. Awan makunayo ken kuana, nanang, tatang. Bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Agawitan ni Jebalay dananang kintatang ko. Ijain ti pagnagdanta, Jenny. Di nak nga tarautan jay asawam. Mabutungak todo. Saan? Kabutang naklay jay. Kan mo isa, awan karbangan na, tasan kami ang nagkalaysa. O sige nga Rod. Tapno makatipid ta iti abang. Ang kasla masadutak mo't nagtrabaho iti mall. Makabannog mo't ngamin ti ag sales lady. Agmal-malo man nakatakdera. Ala, di ka nagtrabaho. Tas yaklat tanti manggad, ha? Sige nga Rod. Agyaman na ka. Agtagibalayak langan Dodong. Ipamaysak ti mga sikasukan ka. Ne, apay ngay asika ti agin innaw bakay. Sika lang aruden tinaglutaw, sika apay ti agin naw itinanganan tayo. Anyang iti kukun di manugang mo. Ha? Diyan mo. Nakaidama rin iti silida. Ay. Badin ti kastoy ang mapaspasama ka. Kasla isupay ang ti ilutlutuan dito'y balay. Di pa'y tumulong iti trabaho. Uy, nga Rod Ibagam tuman ka ni Dudong. Tabagbagaan na ti kabarbaraw nga asawa na. Papanam, Dodong? Inak-ika ni talawans na kita anak ko, Jenny. Anya? Ay, saan? Iti anya agapupay lang ikam ida iti kwarta. Kat nagsina kayo lang nga rodan iti nada. Ha? Yag mo ti kwartam. Taipaw it ko ijay lugar mi. Siyak ti rumba nga pang tidam iti sweldom, Dodong. Jenny? Agtungpal kay ti kayat ko. When no?
agsinatan. Agawid ako ni jay lugar mi. Ay, saan ha? Saan ka di aday tasinsin at ibagbagam, Jenny? O sige. Di akong ikan iti kwarta dagitan anak ko. Idulin mo nga ruden ti kwarta. At iti kwarta. Sige, taipawit ko ijay balay. Kasapulan dati kwarta ijay. Kan, wen gayam. Mapantan to ijay lugar mi ha. Tayam amu ka kadagiti dadakkel ko. O sige. Kaano ta amaban, Jenny? Apay nga itakala nga gawid, Jenay. Kan ururayak ti pawit mga kwarta ngam jak mauray. Di kalamasyan ni ti amam. Lakayan ngam kapilitan ngagtrabaho latta. Tapnad da pangalaan may ti kanan may. Kan kang runaan ti amin kanan nagitang nakmaw. Ha? Ay na, di kayo nagunget na dakon. Kadwak ni Dodong anobyo. Iswa jakon nagpawit. Ta alaakon dagiti anak ko. Ay ka nasaya, tunay ano alamidan, tanay. Marigatan kami ni ti amam. Alamidan na 5. Ha? Katwanan Lukas ta. At dali mga anak mo, Jenny? Wen Dodong, anak ko iti kinabalasang. Agduduma ti amada. Ti inauna, sabali ti amana. Ti maikadwa kan maikatlo, sabali mo ti amada. Kat dagiti mo't maikapat kan maikalima. Nakabalot ti amada. Ngam sininaak idaaminan. Anya, kunak man no balasang ka. Kat balasa kang muta talaga. Naganaka ka balasang. Saan lang amin na madlaw nga danak ko. Ta, ubi nga ka nagsikog. Anya, Apay, maupay ka na ya. Di na kun kayat. Tanaamuamon nga adda 5 nga anak ko. ang kukwa, saan ba't kidi? Naklatak-laang, Jenny. Ket, anya ngay. Okay ka dilaang ken ka no ikuyog tandagiti anak ko? Kaasida nga min, Dodong. Ngam no di mo kayat? Agbati aklangan dito Tapno maasikaso kida. Ubing da pa'y ngamin. Sige, ikuyog tayo dal. O sige. Ngam, saan nga ije balayo ti pagawidan tayo? Agsubli tayo ti sigot adagus ko. Anya, di agabang tayo manan? Kadanya nga rod ngay. Wana. Diyak ngamin kayat akabalay ti man nakibiyang akatugangan. Kan, nakamisuot da ka na yun? Ipadlaw da launay adidak kayat na manugang da? Ad-adda payad tsak kayat ti da Nagbalino na maag ken ayat jay anak maulakay. Agasum ngay 5 asyuman na. Iso timang biag amin kadagijay. Kasanon ngay dagiti putot na ken ni Ana. Saan ngagpampanunot daya, Dodong? Masuportaran na dagiti saan na aputot. Kamjay mismo aputot na. Di na pa'y maipurwakan iti kananda. Andersamo nga minjay anak talakay. Kat madlaw may ngander disaya dyan nakta. Paspasurot ijay sadot nga asawa na. Aga brodak nanang. Tadi ka manganan no jak agtrabaho. Tadi mo't mang tadapulos di anak yo iti para kadagiti anak na. Ay, hawin nga rod Jay saan na apo tuto hindi supsuportaran nan. Kasanaon dagiti apo kaw balasang kaw. Pangibatsyam nga ikadakwada. Ibatik ka dananang ko Uray tadatay burido kakabsat may akatulungan da mga sikaso kadagiti ubing. Ala. Agananos ka anak ko. Ako pasensyakan Gapao iti aramidon ti anak may. Ada ka sa pulan dagiti ubing iti pagadalan da, Dodong. Yegmon ti sweldom no nakasweldo kan. Inton bigat pelang ti suldok, Jenny. Okay. Mapanak nga ro di opisina yung inton bigat. Ta siya kung ti mangalay ti sweldom. Siyakton, Jenny. Itad kumulakin ka apaman ang makaawidak. Ay na,
Jak makaura yan. Inak makitsenda no bigatan eh. Awan karga di ref. Kan aywan, awan gayang bagas tayon. Inkan to dumawat kada nanang kan tatang mo. Ta adu ti bagas da. Adu ti rikda. Ta imbis sa paggatang tayo iti bagas ti kwarta. Paggatang tayo kit di iti masapsapol dagiti ubing. Sige. Mapanak to, Jenny. Nakapakiskis kayo, nanang. Wen, apay aya. Bumulod man pa iti bagasyo. Tasukatak to no adda kwarta. Na, apay, naibus manan, tay inalam idi na panalawas. Nagbiit ang maibus ti bagasyaw, takasanaw, nagadumot ti pakpakan ng anak ko. Agasam ngay talima, asuman mo. Sa mainayon pa'y jay sadot nga asawam. Di kayo nagsermon, nanang. Tanya nga kat anak mo't dagi Jenny Jenny. Ken imbilang kumatin idang anak. Masya anak kadakwada. Masyan ka kadagitisan mo aputot. Ngam jay mismo aputot mo. Di mo pa'y ida malagipan. Di mo pa'y ida kumustaan, may. Inak to daw asin ida no madamdama. Tayo nak iliwan ida, nanang. Kasta no kasta kumapay la ide o di nagmayat kuma anak ko. Ala, mapankalata. Bareng malagip da kapay dagiti anak mo. Ni, awan nagsasaur Di ko nayo, jak makadlaw? Ay, di nakpadpadasa na. Isumatla jak mga abak, tadag sasaor. Jenny! Ha? Ni, Dodong, apay nga da ka dito eh. Isumot la nagbit a may busti kwarta. Ta isugsugal mo ti itid ko keng ka. Kwa, italaang mat, Dodong. Italaan nga. Nabayagan nga impagadang agsugsugal ka. Ngamjak laing kang kano dagiti dandanon da kanyak. Ngampudno gayam ti bagpagada kanyak. Ala, agawid tan, Dodong. Ijay balayan ti pagsaritahan ta. Dodong, apay di ka gulas. Naglamin. Kan sumango ka man kanyak. Ayan dagiti daddo mga ulas. Jak kay tadda ka ulas na. Naglawa mo ti ulis ta. Sigod mo't nga kang kaulis ta. Mga lakay ti may isang ulas kunak. Sige, mabiit lang nga rod. Dodong, kano ngay ngagkasarta? Saan ti kasar? Anya? Kunam, ikasar na. Idi dayta. Ngam saan itan? Manugal ka magayam. Kan marigatan ako namang biyag kadagit anak mo. Iso nga isublim idan kadagit itadakkel mo. No kastamat laeng, panawan da ka nga rodan. Napatpatag dagiti anak ko ngam sika. Di pumanaw kayo no kasta ti kayat mo. Awan na sakit abakrang ko. Anya? Ha? O diwan? Day talagayam. Ha? Pagan ano ka kumangay? Kwarta laeng ti kayat ko ken ka. Si Mangpit kanon ni Ana. Ingka pasyaran mga no adda pa'y tsansa maurnos ti amin kada kayo. Mapakawan nak nga ta ni Ana, nanang. Maawat nakpay nga ta. Ay pagsaritaan nyo imbag dayta anak ko. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan anak ko. Naimbag nga oras mo, Ana. Si Kamagayam, Dodong. Nakaumay kamat. Kumusta ngay? Kastoy. Nasa atlatamat, Ana. Si Kangay, kumusta kan? Anna, sweetheart. Who's there? Why won't you let him in? Ay, sumrak ka, Dodong. Sino si foreigner dito o nag-ana? Asawak, Dodong. Sumrak ka atayam amo ka. Saanan? Dapat kang papanak. Nalipatak. Sige, Ana, mapanakon.
Nalpay ta abaga kiti daydi kanito, gapu iti nakita ken namwa. Nang namnama ka maurnos miti amin kada kami kaniana, ngam saan matgayam, tadan foreigner na. Kat nagkasarda, kat nadan day ti duangan na. Bimawi akmet kadagiti duangan na ko, kat mangmangtada kiti suporta kadakwada nga oray amo kanapintasan ti biyag ni ana. No malagip ko tinapalabas, agbababawi ak, gapoy tinaramid ko kani ana. Katita agmay may saklatan, tadya kon nakirelasyon, tayo pa may sakon ta atensyon ko, iti trabaho. Ken kadagiti duang anak ko. Alakastan, tuy kabsat mo nung gayem mo, Dodong. Ala gagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Nay, sino day takadwa masimbang put Alfie? Nobiyak tatang, eso ni Julina. Julina, ni tatang ko. Naimbag nga oras yu, tatang. Nay, kaano pa'y nga adda nobyam Alfie? Kan nakamamwam kinkwana. Pasrikan na kami pa'y atatang. Ta iti unag ti pagsasaritaan tayo. Ay, malalala. Sumrek kayon. Anya, nukasta, makalawas yulaang nga agayan ayat. Wan tatang, Nakaamwam kinkwana ngay. waitress iti may sa restaurant tatang. White rice. Ay sauce, saanan nukas mo lang. Awang panagtalag ko kanagita trabaho. Ha? Tapay mo tatang. Dakla restaurant niya pagtrabawan ni Julina. Ay na, uray man katakila na restaurant. Adok ti customer na. Sigurado nga ado ti lalaki ang makasirsirpatin ko na. Kadnukit kita at tilangana. Madlaw asaanin anasinaw. Ha? Madlaw launa iti panagnana. Adulakit din alalaki tinakirilasyonan na. Ang mga kidiper no saanin abalasang tinubiam. Ha? Saan mo't atatang? Unay kayon aya. Advance la unay ngamin ti panagpampanuno yung balasang ni Julina. Nalakalaag ti mga ibaga abalasang ti may sa tao. Nang rona, kit nabiit kayo pa'y gayam anagayan ayat. Amum ayat ti family background nan. Uwan tatang, takanayon ng istoryahan day ta. Nalaka ti agin sisinaw ko nakngaraw. Ay sos, Alfay agridam ka baraw. Di ka agayat adagaws. Paliiwom pa yan imbag ti background na. Ada mo gaya man nobyan ni Alfie nga po ko. Naimbag man ta nakasirpat mo lang nga ti girlfriend na. Hell, anya mo na dyan nobya na ngay. Madlaw nga doon tinagbalin a nobyo na. Pagkunam mo nga Bertaw. Ay na, madlaw ko, ti panag-isam kin panagnana. Kin iti kurti ti pamagina, madlaw. Ano ya? Isodyak kaya daya babaya pare tapu ko yaw. Ibagak ta sinaan lang daya babae. Sumapul iti sa bale. Daytay na sinaw, kin awan pakasarsaritaan na. Apay nga kasta ti bagbagam. Apay si katagpili tagbalin na nobya dyanak mo. Kat saan mo ta si kati makinobya? Pagrebeng ka naganak ti bang pilay. No asino ti asawaan ti apu ko yaw. Tanarigat ti mailawan. Wan nga madre ti napili launay. Kan di mo kan nga naragos di tao. Ta, di mo pa maamaw. Ay na, amok ti ugali wano galad ti may sa tao nanang. Babaan iti tsura na. Makilatis ko na ita, nanang. Aniya? Sika, tsare. Di ka pa'y lamakinubnubyo, ah. Enjoy yung pa'y ti kinabalasang mo. Kinapudno na tatang, adan nobyo. Nabayagan nga adan nagkinaawatan mi. Sanya? Apay, asino ka nagiti agar-aram king kati inaklon mo? Ni Jordan? Ni Goriawan no ni Judas? Awan kadakwada tatang. Ha? Asino ka raw? Amok ka day? Kalugaran tayo madlaan?
Saan, tatang? Taga sa Bali a probinsya. Saan yung am-am mo? Anya? Apay? Sa dino tinangariman na king ka? Apay asan ngayon imay dito balay? Kwa, iti social media, tatang. Anya? Nagawan kat ababain na day ta alalaking? Ha? Awan respeto na. Rebeng na, dito'y balay tinangariman na king ka. Kitsi kamay, darasudos kamay ta. Inaklon mo lahat. Nga uray di mo maunay ama-amaw. Am-am mo kung tinubyok, tatang. Manon abulan nga gayan ayat kami. Iso nga mo kung tiugali na. Nasingput ni Romulo. Nay, patinagan na saan ang mapagtalkan. Apay manon. Wala, taadadwang am-amok ng agnagan iti rumulaw. Pasig da atikbaw. Ala, di yung ipada tinubyok kadakwada. Nagan laday ta. Sa bali mo tiugali dyan nubyok Nagsingput unay kanyak. Dahita ti may saan nga yatakin kwa na, tatang. Nalakati ag pamarang kunak manayin. Nalakati agin sisingpait. Nalakati ag pamarang abaraw. Nga ura adan asawa kin anak na. Sinaan pala ang tinubyaw. Tasak nagsapol iti pakirilasyonam. Anya, ay, manjak. Adayamat kasta. Basta ni Romulo laang tay ayatek. Ikoyog mo dito'y balay. Kaya't ko ang makita na tatao kin makasarita. Tsaray! Kat ikuyog mo dito'y balay, Tapno awan maibagbagan ni tatang tsari. Kan tapno maam-am mo naman. Madanagan akmat manong. Ang mga no pabainan na tinubyok. Akas iti pa ng pabain na itinobyam. Diyak kaya tamabainan ti boyfriend ko ta mga no ma-offend. Ay, grabe nga rod aramid tamata. Ibaga nalatan ti kahit na nga ibaga. Adi na pa'y panunutan no makapasakit ti bagbaga na uno saan. Ay, wen nga rod Iso nga alanganan ak na ikuyog ko diti balay ni Romulo no saan? Di na kamula sardangan ni tatang. Aging gadi mo yam amo tinubyong gangkwana ading ko. Iso anasay-saya at may pasyar mo diti balay. Tatang, kadwak tinobyo kasi mangpet. Iso ni Romulo. Romulo, iso ni tatang ko. Naimbag nga oras yo, tata. Anya trabaho rumulaw. May sa kamekanya ko, tata. Ken, agbabay en silak itilugan. Isumay lang nga dalugan mo, Sikan handay di aginatang mo niya. Wen, tata. Mayat ti dalugan na niya. Tauray ag susukat at checks tiluglugan mo. Ha? Tatang, anya kay kadi? Panawan da kami pela dito, tsare. Tada kami pela tagsarita dito inubyam. Interviewak ana imbag to inubyam. Ngagnagan iti Romulo. Naday, apayadri ka makay na taray. Pumanag na ka dito likod ti balay. Kan di mo tada bisitam. Apay ngaya pinanawam di traunag. Ay, pinarwanak pa lang amin ni tatang lola. Kat ni madanaganak. Nagbayag ti pa nagsarita da. Papanawon nak mo ni tatang no masidugak. Aniya? Madanaganak lola. Ang mga nutila ibagbagan ni tatang kankwana. Ay, na. Kasaritam tulatan dyan, obyo, manumalpas da nga sarita. Ibaga, mapasinsya na tamayaw. Tano ay ayatan na ka, tinobyo, mawatan na ka. Kababain nga rudar aramidan ni tatang. Api nga minakasjay ti amami lola. Mangibabain. Gapo iti kina-istrikto na. Sapay nalay nga agpabain. Kasjay nga rod matugali na. Kanayon ko matabagbagaan nga mawanlat tamad denggan na. Dinak nga minipangpangag tamayaw. Sipod pa iday. Nasukir kanyak ni tatang yaw. Ay, madlaw mat lola. Ngam no agsasao kaslan ako sa hustuan. Nakaisi-istrikto lang unay. Napili ti agbali na kaayan ayat mi. Huwag nga roda. Kunamalan. Inakman la si Bugana. Nagitay mula ka sabsabong.
Jaray, sinaam Genobiam. Apay ngay tatang. Agtuok kan to itisidong dayjay. Tamadlaw at chikbang. Anya? Ay, saan mat Nasingpot ni Romulo. Nanakam ka nagagat. Hey, agin lang dayjay. Siyempre, agin sisingpit pa ita. Nabiit kayo pa. Ngam no agasawa kayo. Rumwarang tipudno nga ugali na. Tatang, Sinaamong, itatala sa papay. manjak. Ay ayatek ni Romulo, tatang. Sinaamon no kunak, sinaamong. Maminsan ko malaang tisaw. Ha? Alfie, sinaam Genobiam. Ha? Apay nga sinaak, tatang. Kat agin inayat kami. Basta sinaam tadak kaya taparaking ka. Di mo ngamin ammo timang kilatis iti babay. Isu asyak tagpili iti paraking ka. Anya? Naimbag pa ni Martina kalugaran tayo Tabadlaw alasin aw pa'y dayjay abalasang. Kan naima. Panagnanalang kay madlaw nga inosente a babae. Isu tarmam. Tano kaya tinna ka. Ikasal mo adagusang. Ha? Madyak, tata. Awan panagayat ko kini Martina. Suruwam nga ayatin Napintas Mike nga uray mo rin Kan sigurado adina kanto isukat dayjay ta na imma a babae. San akas iya nobyam. Madlaw a playgirl. Madlaw nga easy to get. Ni Martina Tarbang. Diyak kaya, tata. Ni Julina tayo ayatak. San man anatangkid ti ulom alfay. Ibagbagak ti pagsaya atam. Ngam dinagdenggan. Siyak ti matungpal. Sinaam ti nobyam. Ta saan nga iso ti tipok a paraking ka. Period. Kanyat plano yung itinubyom, Jari. Plano mi kumantag kasar manong kasjay mati ibagbaga ni tatang. Uray da kami nga rod. Gayat min tagsimpa ni Julina. Kam ni tatang mo tilapad. Ay, agdan na kamin ka ni Romulo ngam agkasar kami pa'y manong. Ag secret marriage kami Uray da kami. Kastamot din daramidon mi. Tapno na waya kami ngagdin na. Pagyanan yun ngay manong. Agabang kami na. Tas sigurado mo'tla papanawon na kami ni tatang no isang put ko dito balay. Wan lumasin tayo, takas jay matlaang ti ugali ni tatang. Saan suportado ka datang anak na? No si bibiyag kumapay ti inata, sigurado nga isakit na ta. Kasano nga mutay. Hindi tamot nakitkita ti inata. Tas sigun kini tatang. Ubing tapay kanu idinatay ti inata. Basta, marikriknak, nasingpot day dinanang manong. Awana, nagiti anak mo dito balay, Bertaw. Pinanawan ratan, takasanaw. Nakaisistrikto ka mga min kadakwada. Sana siyak na hindi problema nanang. Isuda. Sukir dakit di ang anak. Sikatay anti problema, Bertaw. Istrikto ka nga min. Anya nga di pinanawan rakan. Kita lang di pagdaksan kan pagsayatan da nanang. Wan, husto ti bagbagam-gam ti sana na sayat kat ti panang hus-husgam iti padam maltao. Magsasao ka. Kung namalan na dalus ka, kasla na hus-hus tuang kamot. Ha? Nariga tagin dadalos. Tasana na sayat ti kasta. Kababae na nakaw. Agsaukay man ako nanang. Kasladaman kayat yung nga ibagan. Tinapalabas, kit napalabas Saanin ang masapul nga ungka-ungkateng. Kawam mo timbagbaga ka nakaw. Amok tiyat yung asawa nanang. Saan ka minay, tabno jak masiraw, ti magbagayaw. Tatay Bertaw, kada magsapsapol ka na kayo. Ha? Asino ilyong? Jakman amaw, babae man. Katawanin niyo siguro tayo dyan. Napintas naman. Anya? Ayan na. Na-digistor tata, pinanawa kay dyan. Sa di mo pailaing kuyog dito balay ilyong.
kuyugak, tata. Kaya kuyugak, Tsak ngamin na mo eh. Di mo pa ilang amin ingkuyog dito. Mabanog ka na. Ayos lang, tata. Basta ikan nakitipang datang ko iti sardinas sa sidak, Ha? Malalala. Ingka nga rod kuyugan na taikan ka iti kwartam numadamdama. Tata Berto, isa ti magbakak. Ingkuyog kong dito balayaw. Ha? Rosita! Kumusta, Berto? Apilanda ka! Umay kumustaan ti anak ko Nabayaga panawen ajak nakikita. Time panaw mumot ngamin idinag-chicks ka. Ha? Ayos lang danak ta. Awan problema. Kan awan dito'y balay. Pangaasin, Berto. Bakit akon? Di mo kumamot ipaidam ti anak ko kanyak. Kayat ko makita kan maamam mo. Ha? Pastrakam ni Rosita, Bertaw. Dakkelan ta anak yaw nga may paidam mo pa'y lakade nga ginggay ta. Sige. Ay, mala. Sumrek ka. Tawagak ti anak ta tagawid dito. Anya? Inak? Di mo't kunayo anatayan ti inami ka ni Manong Alfie? O na yan. Takas tapay gayam timbagpagam iti anak ta, Berto. Si kalangaro din tinagbasol. Si kapay ti adaganas na amang dadaul kanyak iti anak ta. Ay, tatang. Anya ti kaya tasawan da ito Pakawanak anak ka. No nagilimid aking ka. Kada kayo kinimanong mga alfeng. San apod no anatayin ti inam. Ni Rosita ti inam. Anya? Kat ni Manong ngay. Ape adiyo pinagawid. Pagawid at tumot ayin ton maminsan anak ka. Kumusta ka na, anak ko? Kailiw ka na yan. Di na ko magurguraan. Tabasol ti amam no apay anagin na dayuta. Impanaw na kay ti puder ko. Tanagbabae ngamin iti. Anya? Ni, daytoy tayo in-accept ko ang friend request di kalun na. Apay nga tanga umaw-awa. Batak man. Hello? Hello, Alfie. Di mo't si katay putot ni Berto lumilo? Ha? Uwan na. Apay ka de? Ay si kangagpaiso anak ko. Ha? Sino kayo katingrana? Ay na anak ko. Ang sarap ta kumatado di kayat kung may bagakan ka. Agyaman akta nasarakan ka matlaangan dito social media. Ha? Sino kayo kuna? Ang sarak ta kumatay sunto ti panang ibagak iti kina siya sinok barok. Ang sarak ta please. Ha? Sige na. Sa dino ka diti pagsarakan tayo. Apay naglibak kayo kada kami tatang. Kunayo anatayin ti nami. Ngam si bipyag pa'y magayam. Kat ti dimi ammo. Agduma pa'y gayam ti inaming agkabsat. Sorry, anak ka. Nagbutingak nga, men. Amangan mo sa pulan nyo, ida. Kit panawan da ka. Manuatawin ang nagilimod kayo kada kami. Una yun tayo tala namuan mitipod na kinatao mi tatang. Pakawanin da kumaanak ka. Kit tinasakit. Nalaing kayo agdilaw iti padayo tao. Akasla na hus-hustuan kayo. At damot gayam na lidem ang napalabas yo. Talo kami maggayam nga nakyaw. Kat pasig kami amin nga inauna. Tagduduhuma ti inami. Ijak ka man no sa dino tayan ti may sapay akabsat yaw. Taimpanaw ti inana. Nabayagdan iji abroad. Isugawanin damag ko kadakwada.
Ibagbagayo adya asawak ti Chikboy. Ngamda kayo matgayam tatang. Hindi dayta, saan itan? Ay, mala. Di mi ka tigumura ka na kayo. Iso baybayaan yun dayta. Tinapatag. Namuan minti pudno a kinatao ming agkapsat. Pakawanin da kumanak ko. Sure, nung nagilimod ka na kaya. Kaguradak sa amot ng dagitan na kunanang. Ay, kat, no kastaman bilang normal. Tangame, nagilimod ka. Natangkan to ti ulam. Imbagak pa'y laidobing dangay bagamon tagpaisaw ngam dinak madangdanggan. Ityam mo ka kay, di na mamuan ti pudno kinatao da. Yung kilaat mo na nagparik na nagitiin nada. Itata na mandan ti bulok mo anyat makunam ngay. Mababainak nanang. Ngamen, dinildilaw ko nagitasawa da. Paseng agkakamade timbagbaga kadakwada. Ay na, mababay na katalagan, nanang. Madi nga mintikas nga ramid mo. Sakbay kumadilawam ti sabali ata. O kita ampay nga umuna tabagem. No nahustuan ka, no saan. Tanariga timang lamo titibu ko da sarita anak ko. Kunak no ginurad akon dagiti anak ko ngam nagbidutak. Tamanipod nagpakawanak kadakwada, kanayon dan nga agpasyari di balay. Kat inawat kumatan dagiti asawa dakas manugang ko. Kat naragsak kami na sa nga pamilya, nang runa itatadon dagiti apo ko. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Berto. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day takapadasan ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang!